صحن مکتب تحصیلات همگانی رقم یکم ناحیه روشان. میزبانان و مهمانان لحظه سکوت ورزیدند. پرده برداشته شد. در رو بروی همگان نیمپیکره یکی از فرزندان برومند تاجیکستان مرحوم آخوندلال عالموف می ایستاد. چی کسی است این مرد ستاره‌گرم که مردم زیادی به خاطر 70 سالگیش در دهه خرد شیپد گرد آمدند؟ آخوندلال در این دهه خرد 26 آگوست سال 1943 چشم به عالم هستی گشوده است. کودکیش مثل دیگر بچگان دهه شیپد در آغوش کوهساران و لب رود و چشمه‌ساران سپری گردید. پدرش عالم کارگر عادی ساحه علاقه بود. مادرش دولتماه سرابان خانه و تربیه 10 فرزند را بر دوش داشت. آخوندلال سرفرزند خاندان بود. 4 برادر و 5 نفر خواهرانش را در برابر پدر و مادر تربیه می نمود. به یاد می آورد برادر او خوجه نظر عالموف. ما در عائله 10 نفر فرزند بودیم. از این 5 نفر خواهر 5 نفر برادر بودیم. برادر کنونی ما آخوندلال که از اما در عائله از اما یعنی نسبت سن سال از اما کلانتر بود. اما ما بعد از فوت پدر تمام زیست و زندگانی ما با عده آخوندلال گذشت. برای من و تمام اهل عائله ما که در نسبت و از جهت سن سال خردتر بودیم ما را اما یعنی خواند، صاحب معلومات کرد و خودش در منصب‌های کلان دولتی کار کرده بود. بعد ختم مکتب اختیار خواندن به شهر دوشنبه نمود. تحصیل در انستیتوت پلی‌تکنیکی، خدمت 3 ساله در صف‌های قوه‌های مسلح سابق اتفاق شوروی و برگشت به وطن 8 سال را در بر گرفت. به کارخانه نقلیات اتومبیلی رقم 50 به حیث مکانیک به کار درآمد. در همین جا سبق‌های زندگی را آموخته به بحر بی‌پایان حیات برآمد. با مهر یادآوری می‌کند مادر آخوندلال دولتماه شاینوه. چه خرقی. آخوندلال به من مژده رساند که او را مکانیک تعیین نمودند. معنای این کلمه را ندانستم. پرسیدم چه معنا دارد؟ گفت کلان شفیارها. مدتی در این وظیفه کار کرد. سرکار بود. به خانه احیان می آمد. گاه من هم به شهر خاروغ می رفتم. پس آن او را مهندس کلان تعیین نمودند. سرکارتر گشت ولی از احوال ما موافق امکاناتش خبر می گرفت. کاردانی و قابلیت تشکیلاتچی آخوندلال جوان را به اینابت گرفته سال 1972 او را نخست اینستروکتور و پس آن سردار شعبه ساختمان و نقلیات پارتی کمونیستی ولایت تعیین نمودند. در این دوره قسمت او را با بسیار آدمان برومند دچار نمود که یکی از آنها راهساز شایسته جمهوری تاجیکستان دهقان سلطانبکov می باشد. حقیقتا وی آدم خاکسار بود، آدم با دانش بود. هر یک وظیفه‌ای که وی به می سپاریدن وی از عهده وی می برآمد. و در آخر یک سخن شاعر خلق ایران ایرج میرزا در زندگانی خود می نویسد که ای نکویان که در این دنیای یا از این بد به دنیا آیید. این که خفت از در این خاک منم ایرجم ایرج شیرین سخنم. گرچه این روز به خاکم مأواست چشم من باز به دنبال شماست. بنشینید بر این خاک دمه بگذارید به خاکم قدمه. گاهی از من با سخن یاد کنید در دلی خاک دلم شاد کنید. رحمت به راهبریت ناحیه ریان که ما 2 نفر قخور را از ولایت دعوت کردند. رحمت به همه خیش و تبار آخوندلال که ما را به این معرکه دعوت کردند. سلامت باشید.
соли 1974 охонлал оламов барои таҳсил ба мактаби олии партиявии комитети марказии партияи коммунистӣ ба Москав фиристонда шуда онро бо баҳои аъло хатм намуд. пас он дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунанда аз инструктори комитети марказии партияи коммунистии тоҷикистон сар карда то ба мақоми баланд вазири нақлиёти ҷумҳурӣ расид. азбаски аз серкорӣ ба ватани бобоии худ тез омадан наметавонист, модари меҳрубонашро ба шаҳри Душанбе таклиф намуд. чун писарам Охонлал ба шаҳри Душанбе рафт, маро ҳам таклиф намуд ки аз деҳаи Шипат ба шаҳр кӯчам. розӣ нашудам, зеро ба ҳаёти деҳот одат намудам, вале ба хабаргирияш мерафтам. ёд дорам каме мариз шудам. Охонлал фавран маро ба шаҳр бурда дар беморхонаи вазорати нақлиёт аз ташхиси тиббӣ гузаронд. меҳрубон буд, моро дӯст медошт, мо ҳам ӯро беҳад дӯст медоштем. ҳарчанд Охонлали ҷавон бо кори ҳукумат банд буд, фурсат ёфта ба хоҳарону бародаронаш ёрдам мерасонд. онҳоро дастгирӣ мекард. бо ҳидояти ӯ ҳамаи онҳо соҳиби маълумоту касб гаштанд. дар фикри касе ҳам набуд ки рӯзе мерасаду дигар аҳли оилаи Охонлал ва хешу ақрабояшон дидори ӯро намебинанд. дар рӯзҳои мудҳиши ҷанги шаҳрвандӣ Охонлали ҷавон ки нахуст вазифаи вазири нақлиёт ва пас он мутахассиси пешбарандаи шӯъбаи хоҷагии роҳҳои шӯрои вазирони ҷумҳурии Тоҷикистонро бар дӯш дошт, ба вазъияти нотинҷ нигоҳ накарда шаҳри Душанберо тарк нанамуд. 24 январи соли 1993 Охонлал Оламов аз хона баромаду дигар барнагашт. аз он давра солиёни зиёде сипарӣ гаштанд. ҳамдиҳагон, ҳамкорон, ёру дӯстон дар ҳамдастӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба чунин қарор омаданд ки ба хотири ин марди наҷиб ёдбудашро баргузор намоянд. писари Охонлал Муним Оламов аз чунин неккирдорӣ ҳамагон сипосгузории хешро чунин арз медорад. барои ман имрӯз хушбахтарин рӯз ки имрӯз ҷашни 70-солагии падармо мегирем. ман имрӯз хурсандам ки мардуми тамоман шаҳрвандои Тоҷикистон, ҳукумати давлати Тоҷикистон, роҳбариёти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон имрӯз мора ин ҷашн бо мо якҷоя гирифтану ман хеле хурсандам. манам хоҳиш мекунаму ба қадри падар расм. ман хурсандам ки падар агар бибинад баъди 20 соле ки Тоҷикистони мо соҳиби истиқлол шуда ки тамоман мардуми мо хушбахтарин аст. агар падари ман ами рӯзода мерасид вай хурсанд мешуд ки давлати мо тонист соҳиби истиқлол шаваду зиндагии худша пеш барад. дар ҷамъомади тантанавие ки ба шарафи 70-солагии Охонлал Оламов баргузор гардид, дар баробари хешу ақрабо кормандони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ҳамсабақон ва ҳамкасбонашон ҷамъ омада ӯро ҳамчун дӯсти ҷонӣ ва рафиқи боэътимод ёдовар гаштанд. ба намояндагӣ аз номи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят, муовини аввали раиси вилоят Исмоил Орифшоев ҳозиринро ба мазмуни номаи табрикотӣ аз номи раиси вилоят ва суроғаи оилаи Оламовҳо шинос намуд. паёми табрикотии муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Қодири Қосим ба ифтихори 70-солагии зодрӯзи Охонлал Оламов. имрӯз як саҳнаи муҳими арзишманд 70-умин солгарди зодрӯзи ходими давлатию ҷамъиятӣ, яке аз фарзандони фарзонаи миллат, инсони покниҳоду нексиришт, хоксору меҳнатдӯст, фурӯтану ватанпарвар Охонлал Оламов дар ин диҳаи хушманзараи Кӯҳистон, макони мардони орифу накӯкор моро бо ҳам овардааст. мегӯям ки агар мирриху муштарӣ, зӯрову зуҳал нисбат ба замин созгор рафтанд, то дар батни модар истеъдодҳои оянда шакл мегиранд ва шояд кавкаби бахти истеъдоди Охонлал дар амин маврид сурат гирифтааст ва худованд тамоми хислатҳои хуби инсонӣ
рафтор, кирдор ва пиндори нек инсониро ба ӯ ато намуда буд. ва имрӯз мо бо марди наҷиберо ёдоварӣ мекунем, ки тамоми умри пурфайзу баракат, донишу заковат ва дар маҷмӯъ ҷавҳари покизаи худро сарфи хизмати халқу ватан намуда, дар саҳифаҳои таърихи он ном ва нақши хосаро сабт намудааст. Охонлал Оламов яке аз шахсони баҳруманди на фақат зодгоҳи худ, балки тамоми Тоҷикистон буд. роҳи паймудаи ӯ аз пайроҳаи борики деҳаи кӯчакаш шипат оғоз гардида, ӯро то шораи бузурги миллату давлат бурд ва дар дили мардум ҷойгузин намуд. як нафар аз меҳмонони олиқадр, собиқ ҳамкори Охонлал Оламов, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Назрулло Ҷонов ба мактаби деҳа, ки ба номи ин марди накуст, телевизор тақдим намуд. вай инчунини дигар дар ҷамъомади тантанавӣ баромад намуда арз дошт, ки Охонлал на танҳо инсони баландҳиммат, балки мутахассиси кордон шинохта мешуд. як чиза ман гуфтанӣ ҳастам, ки ҳар як давру замон ба худаш як сиёсатмадор дорад, як мутахассисои бақватрин дорад. Охунлар аз он ҷумла дар ҳамон давра яке аз мутахассисоне буд, ки дар соҳаи нақлиёт аз ҳама беҳтарин буд, ки ина бо фармони президент мамлакат ҳамун шӯрои олӣ вазири нақлиёт таъин карданд. ба ҳамун мушкилое ки ҳамун рӯз буданд, худатон ҳаматон медонед ки чӣ мушкилот буд дар худи ҳамин Бадахшон. лекин бо ҳамун вазниҳо тамоми ҳамун ҷасорат, қобилияти кордониша ба он сарф мекард, ки дар тамоми ҳамин ҷумҳурӣ тинҷиву амонӣ бошад. бори дигар ман ёдаш ба хайр, худои таоло фарзандоша, хешата боша, авлодоша соғ саломат нигоҳ дорад, дар хизмати мардум бошанд. саломат бошед. аз баромади ҳамсабақон, ҳамдиҳагон ва ёру дӯстонаш маълум гашт, ки тамоми умри пурбаракати ин марди фидокор сарфи хизмати халқу ватан гаштааст. завҷаи меҳрубонаш Оим Султон Одинаева дар ин бора чунин мегӯяд. ами хел коркун буд, ки бо вақт надошт, ки Мӯйсафед падар модараш хабар гирад. ами хел бо падараш занг мезад, мо интизор, бачаам наомад. вай мегӯяд падарҷонам, бо мо ба кор ғалтид, натавонистум биёям, ман то корро тамом накунам, ман наметавонам омадан. ами хеле мо барои корҳои бисёраш падар модараш зори вай буданд, бачаҳояш зори вай буданд. вай фақат кори давлати набуда. мо фақат вай интизор будем. лекин вай то кори давлатиро тамом накард, хона ба намеомад. дар фарҷоми маҳфили ёдбуди Охонлал Оламов, раиси ноҳияи Рӯшон Қобиламоҳ Ғуломшоева сухан гуфта таъкид намуд, ки чунин ашхос ба мисли Охонлал Оламов намиранданд, зеро агарчи ҷисман дунёро тарк карда бошанд, рӯҳан бо ёру дӯстон ва хешу ақрабоянд. онҳо қиблагоҳи ҳамагон ҳастанд ва меҳри онҳо аз дилҳо зудуда нахоҳад шуд. яке аз фарзандони наҷибу номбардори миллат, ҷавонмарди фарзонаи сарзамини Кӯҳистони Бадахшон, шодравон Охонлал Оламов буда, имрӯз мо 70-умин солгарди ин марди шарафмандро ҷашн мегирем. Охонлал Оламов дар дил чӣ қадар орзу ҳавасҳо дошт, то онҳоро барои гулгулшукофонии ватанаш бубахшад. вале чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, мардуми Тоҷикистон дар ин давра ба мушкилиҳо ва душвориҳои сангине дучор омада буд. қувваҳои бадхоҳи дохилии хориҷӣ, ки истиқлолияти Тоҷикистонро намехостанд, дар сарзамини тоҷикон бесару сомонӣ ба бор оварданд ва оқибат ҷанги шаҳрвандиро барангехтанд, ки ин боиси қурбониҳои ҷонӣ, талафоти молӣ ва гуреза шудани одамон гашта, пояҳои асосии давлатдориро фалаҷ намуд.
نهال عمر پربرکت آخانلال در عین جوش و خروش کمالات و فعالیت مهنتی 23 انور سال 1993 هنگام اجرای وظیفه خدمتی کنده شد. زیاده از 20 سال است که آخانلال در بین ما نیست، لیکن روحاً او با ماست. با جمع آمد هنرنمایی اهل صنعت جماعت دهاتی به نام عبدالواسع و ناحیه روشان حسن تازه ضم نمود.